dolazi nam učesnica koja je prošle sedmice imala plus 1 bon prednosti u odnosu na ostale kandidate, dakle Lejla Čaušević. Lejla, želimo ti puno sreće, a onoj koja ima taj 1 bod plus govorit ćemo više kad na nju dođe red. Lejla, želimo ti puno sreće. Hvala. Dobro večer. Što te ljubim, aman, aman Bože moj. Što te volim, a što te ljubim. Žiri, iako na vašem stolu imate ocjenu od 1 do 10, večeras ste od 1 do 5, kao da su negdje ispod stola. Zašto? Evo, ja znam i pitam se, Bože, gdje li je sad moj Dilber i ono, da on zna koliko ga sad volim, ja bi dala ovo i mnogo više za ovu pjesmu koju jako volim. Za pjesmu ili za Dilbera? I za mog Dilbera koji je sigurno negdje na balkonu u cvijeću, evo, 10. A za Lejlu? 10. Prošli put si od mene dobila 10 manje, sad ćeš dobiti ovako. 10, 10. 1 i 0. 10, 3 desetke. Hvala. Hvala tebi, Lejla. Dakle, evo vidjeli ste iza nas. Čak napisao